rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boum. Watukouf. Partagez le direct. Haukaya haini wakati johu yaba ngarfanyao direct. Yo direct ikao. Rijorambe longozi ndona izabidi ziziye. En profite raijaka fundi wangu Sadi Muhammad Jibril hanji en ligne ni wahindongo mbabi njo jani wahindunge darasa. S'il vous plaît, partagez le direct. Haukaya karna uparo hansi ngongar jamba garjo shida rezi change. Yo njamba shaho zamba gamjo zamba owenyufanya zerongo wasikiti zemu watu uzifanya wazi wadona fikira uzifanya watizifanye chakarna paro jabanu laisse-moi pourquoi karna paro jabanu ribahi wandu mafura garjuhanda ezendonai zichange et message yanguinu inu message na nzondongo ze famille ikaongyo hunu Marseille haswa do wanadamu ikao kwatina makirtas garjomba mnyezi mgwe message litsinjie mbabi haruma muza kifaransa hau evite hau kavanu wanadamu wenji walu haruma hasara rumwetinu wenji gwa ingao turamu wenji gwa remau turamu Baturam ngombo izondonai à la plupart ou à le content zidwa ou change ri amino ka wenji wa hundwa nezetambu izo wa hundwa nezetambu izo ngwa ona onzuro rozamba wa uyelewa gamanzo ndongoze famitsainu haswaswa ndongoze nywana shohatu ikawo mjanyumeni haukaya harumwe mashaka ya hundwa mwanamme haswa haukabani wanasho hangu nyujwa kame umanzani memtukuzani mikakubali mria po mwanamshe mkomorisheo hau ya po mwanamshe maorisheo nyuti pia mumba mani showa na washo na zonu warongoze baneze fami na zonu zirongoze deza shikomor ui mwanama ela bom gamanzo njena ambe ezi wajoka ukoza wakoze watujo jiviwa watijiviwa je m'en fous sha Ebanu abasari zambao rika uhansi ke mwanamme mkomo lulo haru matambu utsona kirtassi de yalola mlulo na kirtassi ya muhimisa uho mdu mzima rido fikiri ya ukaya wolo utabiho de mwanamme utsona kirtassi yende ya simbuha ya hunda mapesa jari alola ulona kirtassi ya ulona kirtassi ya meta wan souffrance chaque jaka unida kata sisi mabledar oui Jibril Swala mes respects mon frère gajaka unida ukaya vanusi mabledari ze famizatu wakati harohombi garujori mabie ninyi fami haukaya yakaubidia fanya ukumbi manga waido ulone mwanamsha ulona kirtassi uodo wakofanya nyikumbi manga wakofanya za nyikumbi manga si mwanamme ulona kirtassi ne mwanamsha ulona kirtassi ne mwanamme utsona bom na sim 3x3 waje wafanye banda mzaze katina aminif haudhulmif ya udhulumu owana walo harumwetsinu hasumabu deze shughuli sha lidofikiri kama deze shughuli basi sharji hansi da hatema wanasho hatu watsona za kirtassi ze famizaha wakati harohombi na bori hansi kwa harumwetsinu ya ukowani hana valori de mrumisha ulona kirtassi ulolani mwanamme utsona kirtassi ezilio abasahileza jirihinu oma wanawashu watsona kirtassi ngwametoa souffrance wa romaha watsona kirtassi nani mwanamsho utsona kirtassi iwajaza hatu watu wa zemani warungwa na sho hatu wabitsa mobarini hatajua suli faransa
Warenge wanasho hatu watsona kirtassi wakabidi wawasahilishe maisha. Wanasho hatu ngo ujuma urenda nai wa Roma hao ikao kwa tina makirtassi. Gamjonamie mzaze tsoi na famitsainu. Walara hane jaje mwenye message. Gamjo apari ya mwanama. Mwanama uo rikauyeshi wadzima. Hakauyeshi Jomani moroni. Mwanama uo hakahalola. Manamshi momjini hao. Ulona kirtassi. Ulone ya rouge. Wafanya ukumbi. Sikasuri simambe ukaya mzee. Mrumshaho heli na mona. Kana uhuhanti. Mempa mwezi. Tijarma ukumbi. Sitwe mapesa hangu. Banda ode mwana maukaulula. Mempa emwa. Halungwa. Hajahani parami manyanya. Yedeba yoti yahe. Ya wemdu mjoka umvumba wemdu mrajina. Hajahani parami manyanya. Hababotwira. Sipasa mrumshe tswa inkani mlolo. Sabe mrumshe wemdu msheje. Hanambia mrumshe utsona. Je vis mon frère Jibril. Botwira. Samba hai. Ebanu utsolola. Hata mwezi kuja ufanya. Hudungwa ne mrumshe hujango lolote na botwira tila mwati tsaha ulohamadami. Mabledari waili. Ritsona makirtassi. Saba okay. Hamlola. Na bano wade ulio. Wanasho hatu watsona za kirtassi hamadasi. Wowo. Ngwambizi wao na wangwa umewatsona sufi watso wa mitsa ya latif. Rihumbiza lolane mrume hola umuhimu ya humitsa ulakati na umdunge. Sifaminga jo ujangashi. Message yangu kama nzonrongoze. Haukana da mungwa wenji. Ino message na mila très longtemps. Na tsukawiyamba. Na kana message zinroji na nakauzamba. Shaima na niamba oleo. Les amtushe za manama. Tena. Haukazirenge muda. Je suis en direct. Falaba. Zirenge muda. Wazazi. Uwanahani wajanimenu wanasho hatu gamwasi jini yo. Kapvatsi mahala ni haupete ya na urespire harumandola. Mrungu wedo ya mrulona kirtassi séjour ya ena. Hauya 3 ans, hauya 5 ans, hauya 10 ans. Hau nationalité, mrungu wedo ameto en souffrance. Hate watsona ze papier. Désolé babo déjà songo mwa Faransa. Hate watsone makirtassi. Gwamete en souffrance watsona. Wanaume wenji waonu ya ukaya mbese jotsonga wa respire wavumwe deka walola wanruika walo sawa. Watsona makirtassi. Gamlolo wa ihabiro barini tibiro barini garlola nao. Bala anla kagamjoshna nifanya mahamili ngeaji andunge. Shawe nge hamandami. Na banyinyi wanasho hatu nikamtina tahasara. Ye kamlolo ni wangu watsona makirtassi hamadani. Ye mwaname doko usimbuha. Heli hata ani hafanya hazi. Januari. Hasufre. Hawangalia. Hatsamba vano uhansi. Hujihati bana jumahula. Guhangalize nongoza. O uziro heno akatumare mlo wa zero. Ze famizahani ukwatuyo lewa ya ukaya. Ya wanzado la utsona ya jua kakutina. Na bansi wanaume. Rejo juwa risimbuhe. Rendera tabishi wane walona. Warirengi hau warirenti. Sheikati jati lola mlu utsona. Valenda bwere nzori yeshi. Haruma maisha bora ni respire. Nsovumu mabaike mwaha. Hau mahamili. Nafuga bo mwana mshohatu tsoi. Ya lolwa ni mwana mme. Mkomori utsona. Ye mkomori hao ya ukaya vomye. Ni lole. Utsona hamanda mibabe sega mjo respektewa. Halole mwana hanyo. Wea mlola. Imana hanyo harege grossesi mnyezi mbu hambulia uzero. Bana harusi halungwa. Zila zoti pea. Harim samremeze kalkul. Gamanzo mana hanyo kahazaya. Yedata tahamru harenge ula mana. Mtu hanzani vumbuemo. Mweta hamru deja hasa harenge ula mana.
ili la kafu ni fami nje mdo hunre mali na mdo jwa kama ni mabwana harusi kangwa wapeu na ike kwa tina makirtassi wajoju wa wendo polisi hauwendo wafanye udu wa mshitakini mwende wafanja mbaru kwamba ADN yabo mwanamshe hujitume harumabaya ya renge mwanaho ya manziele zina la ya jitumia harumabaya yabo wanaume walo harumetsinu kwa una imani yabo garamio fami hamadani ya mwana hanyu ya tsona ataki ya tsukana ya tsona kirtassi ya jaya lolo ni mrutsona kirtassi mtsoyo lo ukaya wala hajoju waende ya lole ulona na hauno ya ukaya ngulolo ya utsona babi sengwa jo yelewana mjamji hatse ukaya ye faida mlonizo wana hanyu gamwatlo harmanikahi wakawaziro mdungwanga umaha bahari kwa tina makirtassi ili mjwa udeklaro wana hanyu muarenge muarekone senyuni kambransero hombia hanyu kamkaravi mazia bauresa madojo ya ukaya hunu bili jele dane njema mjihatse ukaya zifaida mzanzao nyuwazaza hato nifami mlo Faransa wana hanyu watsona makirtassi wanawashe wabiro bari ni walo hamandasi ye objectif ya hanyu do watlia harmonika ya mwezi na mezimiri wabira maha hawabira mezimiraru imananyu gemziro ndungende sahe na mdojo kema bana harusi kangwa nzao wajoshida wameteni aruna eshek vano o watsona vano gamadzonabi wanaume wasawa lolo andu wa sheikao wahamanda kwa jakana hata mbarongo wa wadungu mdojo ukaya vano yo utsona kirtassi uyo ujua udunga procedure yo ujua udunga nzia gebidu mdojo wanyi wadzaze ya ukikika hurenge mwana yemana honde unikambo harakone sola mana hola dojua ya ukaya yebana harusi daike katina hajojua ya mtonarma ajali hajojua ya mtonarma problemu gabo mduzafanisha hunu Marseille ya lula manamshe ya manamshe hakana ya mahakume huyakana wazaya manamoti ya mbabaka jabele mwanae wazaya mwana wabili ula mwanamshamba shakutswanzi wanaye wazaya mwana warabu hashiri hazar mawana watimizi watanu sita mfukare katina hata mwana mzima yambala hele zina lahe yema natumbala hele zina hinga mzazangu joka yekeda nzambala hele zina ijo mkinishi yavulili wala kafu ijo mkinishi ezafanisha hinga gufikiri kabala bwana harusi baada katina kirtassi ye kankre na bwana harusi yastahamili mwana wa mando humnikamrumrajina yastahamili mwana wa bili unikamrumrajina na bane hadisi doka désolé kajakana walola na owaili ye mwana wa mando wendeze mbio hata watsaha mrumrajina haja kubalie mwana ola ili ye mwana mshi avuke yawe mwana wabili wa hija ibili mbabahe mwenye humza yani ya rekonese mwana hija ula mwana mshahara ya no na baladu wa zokaya ye wa mando ye mwana mmede ya tuwa zemali zahahe ya tsahamru wa jawafanya namna ili ye mwana msha jahunda namna ula mwana mshahida tahahundu wa mwana wa mando ye mwana wabili kaubili ye mrumahe mwenye humza ya deklare mwana wabili nge wakati hiyo wajibadungwa procedure mbabaji ya hunga shola mwanamshi ende hamanipilewa ye ankili hamilo ya ukaya no usikubali deka deja ye mwana wabili ye mruma hamdeklare ya bona mdojokaya kuna hunga tahiru la kafu kuna uliwa subhanallah mwanamshi hamanduwa huliwa za ya ukaya kujakana ye mruma hasibu hanai haren me plonge hasimbu harmetino na singa jokazi haziza Faransa haziza kinyama usimbufu wanaume wengi watu ushinda ujibizwa shaha watu ushinda utseya hasibabu dizi haziza manga ye fami wakatila wahunduke mwana haonge na valeur izo jukwanza ruhabie sabuke mwana wabili uo hadwanza manzole mruma aboku na uliwala kafu ula mwana mshi haduwaza ya ukaya halolwa ni mrumme yatsukana hata hindu vahiyeye kajakana ye mwana wa mando ye mwana mshi hahundu
eke mdulona imani bidia jukaya wile mdu mahangu yemane mwana oma duna hunda la watu wa zemani ratsa hamdu ya renge mwana ya kubale mwana hajama ni pilola mwana mshi yefamahe wamwambia ukaya wamwambia hindu wamwambia utsikubali antuka usauhundu ye kirtassi ekadwa nse mwana wabili uo umanzi hene mruma aho yabo kuna ulibwa hindu na hunuru jaritsahe ula mwana mshe deja sadu sonunga zefikira fantôme lisma pourquoi Hassan uyandi sonunga zefikira fantôme mwana wabili habie mrume ya ukayano lisma habie mrume ukano kena ukira larlindi wararu ula mrume hakanti yija ya mwana wararu haja Mwenyezi Mungu hawaba ula mwana mshi hataba kena ukira na mwone konsekansi babu wajili konsekansi yo ganzoro mabia nyinyi wangu ikawo mlodo wangu washe watsukana hata mba kirtassi mwenda zembio hata wahunda kirtassi na nyinyi wali ni mableda mluna tuduka muhara arabiwa na showanu kaya banuka jarisa sanya ze famizunuka mjarisa sanya wende hata wazaya mwana wane ula mwana mshiha hara ya bala kafungu mundu mapesa habie mrume n'importe quoi mruma homa tsukana nywaili hafanya hata uhundu hubala roho bie fami homa nipile mruma hola basi ya baki harma tambu ye mwana watsanu hadi hamhara zizatsena ula mrumeno hababi ntwelewa hasia mwambie mrume dégage hamtoa parce que hakanza libwa ze 2000 euros hatowe mruma mruma alafuga mjo habanyona damu mlo yao. Désolé parce que là l'appel là c'est ma maman. Nangale hunu kange jokili répondre hunu. Allô maman. Tu vas sur le canal Barak. Shangaman direct. Ça va maman. Aman direct quoi zimtokof. Ah bisous. Bisous. Bisous maman. Hadungo la mrume. Hamabiaro hawe dezaho. Hadiwa za ya ukaya. Vanunga si harumansi ya kisharia. Na mwishenyi wanaume makaliboshi wahara. Mdojo kama nuhunu Faransa. Yautona kirtassi haheya nedro yae. Yautona kirtassi haheya. Haukawinjwa hanyu nyima suzi, nyiwa hara. Mduka muhara. Utsono kaya kutina kirtassi ya bongo jorinrinra. Gawe na duro harumetsino beke kutina. Wakati la hadungwa. Hamdungu swafi. Yabonyiga mjuhaba ye meshan. Ula mwanamme hakansi kujifikiri. Mrumshe yatsukana kirtassi na mlola. Yenda hata yakamziro. Yenda hata baada mrumshe gemziro mwanamme hatoa mapesa ya hahe. Hani kamrulo na kirtassi ili. Ya accepte mwanaola. Ya bakide na ya ula mrumshe hatu ya bari. Ula mrume ya shida za wanawatsanu dena ya hata tsunga kirtassi. Ya mrume ya mrume deza. Ya boga mjambezi mrume ya fanya wa umesha. Izo njo fanya. Kamrudini mwabieni. Haukaya. Mwana hakuwa mzazi. Hauka mzazi de mwenye ulela. Garijua shamana wa mzazi. Ula mrumezi ya fanya hini. Hasia muhabano. Sina ujua njen sakrifie maisha ya hangu. Nisimbuhe. Ni utaishi maisha. Uji hata basofanya makutsuni wana. Nyimlo ya boga mjota ze komatere. Eske gamsutone mwana mewa kamsumsutene. Ya mwana meha siya wataha mrumsha. Hewe. Nide mrumaho. Owana wao yode damu ya hangu. Gwenrandonai. Gamjo hu poursuive. Ola mwana mshaba fanya zojuka ufanya. Antuko jo hangu mjo hu pule polisi. Ola mwana meha baba hinga mjo hao. Jo ni pule polisi. Ola mwana mehendo dahoni. Hata fiju. Hamba pare polisi bama wojo ipara. Ola mwanamshe. Hani kwa fikira bine fame yae. Wamambia ukaya pare polisi ije. Hasi ya wapare polisi. Ye polisi wa debarke. Hambia wei hajaba nungwanzwane. Gunderange ungwanzwane viole.
hambie polisi hamba wede mrumshahangu na mlola wana wao watano wa hangu c'est vrai car sina adresse nzima shamide mbaba nlobanu ya baba sema na mpara ni njena beheza fanyishi hapea heni joka ujili munifanyie beke mjoni sisa Comores shema na mshawaye mwana uo wa hangu wa mando sitsa hamru ya kubale mwana hangu ya mrekonese ye mru hamrekonese mwana shokati la tide mahadisi bala hadisi wabe polisi wa mrengi ho mrenga bala kwa jaka muhatsi ili adobabuha shawa mrenge ho henda hula hindu hahambe hadisi za jili hamba ulade mru mshahangu hawaeleza pia kaulade mru mshahangu so waili jarmetinu karjaka nata kirtassi tifanya namna timlola ritsaha ngarujokabo wohaziga manya wenji shazifanyishi ye mwana na wamando mi ritsaha mru hamkubali tsilivi mapesa mimi tifanya hazi onwari tsilivi mapesa ili ritsaha mru ya deklare mwana woyi hahundu rende hata twenge na watanu hamtobonze alafu haina mwanabu hadeklarewa la plupart haukayo waili hahuzu owamwiso hahuzu ye mwanamshi hawanika mrumrwa jina bade mwanamshi mnyezi Mungu zarongoza ndi haraka hundu ya diza ye polisi wabakuwa amba oui amba gawe prêt pour suivre ta ufanye adeni amba je suis prêt mahakama miso henda bala ye fama he mwanamshi ye wakati la duaona ozobisa Gwanzo serongozi la lushi gajajo la lishiha wakati kawe mwanamme gajakana hata shwa mwanamsha wa mzingamanya wakati le polisi wale hata ndahundu wala zila kweli wana wala pia wa mwanamme wala yeza mundu mwanamsha wala hindu hare malama nda hardi habo hema kirtassi habilo kite territoire wendeza ye bahatika jatura ye mwanamme boya henda ngi harmwetsi ya Faransa ngi hunu Faransa nguyeshi hende haone sosikitifu ya mrumshi ya mreda njema ya botikanzani mabie ni nyinyi wanaume mtsona taratibu mtsona maisha mwana mshoha ungu regre rangwe mapesa nisoni kwa ya lakafu ranguva la hata hasezise wapia habloke wapia bahati kajaboho wana katina hata mbangwa ihundrao habo he kirtassi uongu jola wa hunkana uparjonda kirtassi mwana mengele hunke hunu Faransa yabwe ponjo kwa zanambi wanaume wa Comores basi rugongizo nziro hawanzari correction garma benyu wana shohat gamjujo urienga mwana mshe abasari zamba ukatina hata marugo ihundrao hoserkalini habo hema kirtassi hadi harimana amount katina hata rogoza mwana menge ya abasar zambao ngi haruma procedure zindwa jina hakli ya ola ya deklaro wana wala haruma ajali paskola ya deklare mwana haruma amount itson chashi banda ha accepte mwana utsowae yabwe ponjo kwanza mabenyu wanaume ikawo ganina zitswa zaki sera na mdojo ka yotsona papier harmwetsinu uhahi ya nezedro za hahi mtsilensi mnamtsikana ngwadi ngoni yo ujolola mrumsha utsona papier na subutia mabieka wede mwana hangu je suis en direct. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis en direct Mzadze Barak. Ya we message yangu manzona mi wanaume makalboshi. Wadojwa ya ukaya yeka hulo la manamshi da izode zelongozi lo harme Faransa ino abasa. O wameto wanaume en souffrance do wanawashe watsona kirtassi walolano wana matsona kirtassi wajihantike hazao. Walolwa ni wanaume hanikahi au kabanu o wajanyumeni o wenjwa hawamila sufi utsomitiwa ikaumitiwa mjombangu jo kubale mwana mwana mangu jo kubale mwana n'importe quoi ya la fois basa ya umitiwa ilawa na riklani kahi ya hulo leba ike kutsumanza o muhimu tsoka mziro uke wa uhalal
Garjo reconnaissez mana. Subhanallah, honto à vous. Na mreti beurisa. Gamambio faminu. Ye mwana uya bo gamambio bwana harusi. Gamambio bwana harusi. Na mreti onwa dingoni no umatsawa hanyu. Mji imposer mtsino. Wanguende walona ze papier. Wangu ameto en souffrance walonda ma esclave ngo haruma tambu. Wangu walola o watsona bisena mritabishe. Vanodo abakamrungu lolo tsona mrende avumwe ena mri avumwe maha hao 2 ans mri respire mbabi ngemri adungwa shaka jaka watsuka ya vanu hato watsona gwa rimeto en souffrance ya boga mabe mwana mshangu ine familia ya ukaya hewe wakati mwana hanyu ya kaulolo ni mwana mmewoi habala wangu jola honi waka fijo na nyimjoke mwana mme katsina imana hanyu katsina ye objectifu ya hanyu do kai mwana hanyu ya mire ye kanga wa mziro rotso mtowa daba no rijari tume ola katsina kirtassi sheka usanga wa mziro mjomba honge yabo ngujora ndaje mwana uo wakati yo ngojolibwa rirengeze za hefami garma bia oninyi fami mlo hunu nywajaza hatumlo harmati ya Faransa nous avons tout le monde Faransa. Nous avons c'est couple plus vivre en paix. Baba nous hatasi ani watona za kirtassi deja ngona ani gwani kuwa ufikira zendo langa tsungo menyewa. Shababi wa kamili data na banu tena ouziro ndungulolo mrumshe kabatsubira hata mwezi mru hadunga da demand wa mahar ninja jotowa ikatsi hulola rifanye maisha mwezi mzima hundungu au mwezi mili hundungu amjokoni kama harida hu liwasa kamjwele na hukumla bobangu nikia makansi na haki parce que banu kapsulala na wanduwashe rito wa 10,000 euro na 15,000 euro wa wandu wa hunrawo no wai ha 30 euro wandu wa hunrawo no wai ha 20 euro wandu wa hunrawo no wai ha 15 euro wajaimo pia ze kabila alafu mndugu tsongolo la mrumshe mwezi mezimili mru hadungwa hadithi da banike mahari yangu mahari phantom yao mahari phantom hauka yotima yoti ndola ya uhaki yoti ndola ilona yani yoti ndola ya kweli hauka mjansi hauka ya vanu homdula la mrumshe mru vanu homdula la mrumshe si le omremo ou la cas particulier ou tsahawana na mjivizo wa farudi parce que obligatoire uhise ni hise ya boho ufanya yongo farudi lifanye haukaula hamba mjibu wa dakika na majitu wa dakika ngojorema ujibi wa urema wotimiziwa la ujitu sika ufanya nrede hauka haini yafanya ya hisa yetu jitu ambabi haini yafanya ya jakule yetu jitu yetu abetika fanya mnuto poaze mvu mnu kacho shidafanya direct mnuvu mwababili quelques minutes au des heures gwakato reprene garma bioni ya ukaya vanu homdulu la mrumshi ya lalenaye tukakade 10,000 euro ya hangu ya mahari da bidini unikeyo na mlete sa sinema de umremo uoja ya hunu manga ze kabila pia gizo hunu manga umremo guwa bure umremo guwa 20 euro na 15 euro nguwa umunu ze kabila zoti pia mlolo la mrumshe gumlolo ili wafanye maisha gumlolo ili wayeshi wazayewana gumlolo ili wafanye alafugo johonra waro hai yengo jwezo na kauyeshi kamtuyeshi hata barugo malahoni ito mbali ya ngabo mbali ya profi alafuga rambia use famisa haka wanasho hakugo wenja mwetino watsona kirtassi ngwa lolonu wangu watsona na banubo mwanamshe bokutina hasara omuhimu tsomira uzaye emrumaho gujofanya haini za ufanya odo ujota de uhunre bobo de ujota de uhunre pourquoi mji yao marohombi pourquoi ni fami zatu mtsongo mji ya bari kama nzotumo la hafula mrume ya jalo la mwanamshe utsona hajojo yalo le mwanamshe ulona neemano wanaume wenji wenda hata walola wanawashe watsona haukangwa unaukaya mbese hunu ngwa joshila wa hunre mahaba wa respire haukaya hunu Kapvatsi mahaba ya lo sérieux
Wahunda manamshe ulona baike gena srese pise wangu jusembru hata ikazavan. Hajona kabala dejange mrumsha makro gene ya rouge. Wada ulona rese pise ya ujiwona hajikiki. Ya ulona ya enna ye kauno mruhama ndaye. Mimi de manga mi de jevia. Na bala ula dejange mjeni. Na eni ulona sejuru harumwetsi nweti mfaransa. Harumwabiaoni. Abogari mabiaoni hajiko. Yemane wanaume watsona wendo walola mwanamshe utsona wayenshi bala anlake mwanamshe ola gujokana imani ya ile uyauka weide mrume ya nlola ntsona ya nilisa ya nusa o tsamine data nom zero ya jokordi ya tuema pesa ya tsahemru ya jakubale mna mwana woi utode uhunda bomrumshe haukama namshe de uko utode hahundu haukama mrumshe de umiro hazaya ndo wakati yo bahundana na solution mwanamme yo uja apre mwanamme yo uja apre sham jihansi ya ukaya nyifamiza hato bamukana wana walona makirtassi msawafanye zenye kumbi mregeze marize zenye kumbi mli mkura ya hisa abanga manzao wanahanyu watsona mwafanya nyikumbi yakati ukumbi shughuli ya dahon uduwaza kaula katsi na midi njokanza njeni msitiri uduwaza kaula katsi na midi njokanza njeni mtukuze shamjihansi kuwa wanahanyu watsona ye makirtassi bando wanahanyu wakana za rojo eze rojo bordeaux deja wasa mfanya zenye kubize malizi hisa gamfikilo ya nifanye na nile Comores na ringi mwanama ni mbale yaje bwana wangu na kanao wanu wasafanya zenye kumbi na minga manzo nifanya ukumbi tena gamso Comores wade urenge mwana hula haja eka hurenge mwana haja hudemando ukumbi kauti ngwabona nifanye dola ya dahoni bandola ya dahoni yongyo sawa na ukumbi hukaza mahari ya 3000 euro na bwana harusi izo jokoba leo jule ne mahari ya na bwana harusi wakati labo mro hangu mchamfanya ukaya Suivez so kamsiro bo mwana hangu na miga mhambio ngolola ne mchomba wesha ntwanza bakibangu ngajofanya namna ekausa humira yende zahe jordo hunda la kafu baba lango joka gasna ya latif wazazi banuketina do walona rowatsona ngasi harmatambu so wanaume gamrudini mwabenuka ya ntsuni kuwa na ume haki haukaya miuma nzani nywana washa shasi lisaji sujet inu sujet kanga yijilio zongoga zifanyishi hao na wanaume ikao winji wa hao gamrudini mwambie ngwalola wanawashe hasibabu tumu ngwalola wanawashe ili hawa profite jelikaga wanaume wenji ngwanzo walole haru hanza wala uze yekangwa nzumana mshawa yumlole essaye uke amour yake amoureuse mpartage ça pourrait des sentiments zende hata zitsanganyane mjihunde mdube haruma Burundi watina uvenza hanyu sha Burundi ka forcewa hauko walona zekirtassi manu wauziranga dozila melea ukabana mcho hulola na balagwa nzu ya lwenda Burundi haina wakati n'importe quoi banuka mcho hulola na balagwa nzu ya bulu wa Burundi ndi areme n'importe quoi na mleti nungu hamada zini desirajiza wandu dingoni Mwenyezi Mungu narinike taufiki likuwa nada waudo anzana likuwa nada maubenzana mahari yoda hilo ya tula mahari ya kikwedi shasi mahari phantom si mahari kalbosh au kama mahari ya bwana harusi ujojora ndo sinema jamais Mwenyezi Mungu narinike taufiki arinike mwiso mwema ridila ndiyo nyosho hatu ndani di fami za hatu wakanganyi wenji wanasho hatu ngo wenji arumeti na tunaze kirtassi Mudwanza mtunde haina mwanamsha utsona kirtassi ya lolani mwaname utsona kirtassi heni wakati ya lo mzuro gudungwe mrumme gutso gudungwe mrumme hedeza ne mana ya mdunga wa hilade fami bumanza sho ye mjumba wakati na hinru na botswa jahulola na weba hokutina o muhimu hinru ye kausanga we mziro mtowe parce que quand on mziro ukansi ya boganzo wana wao ya doit reconnaître kutina ujo hunda la kafu bomza ria Mwenyezi Mungu bomzazi ria Mwenyezi Mungu bomzazi
wanashwa hatu yeke mwanamme wa ikutumanza subutuambe je t'aime pas. Si tu l'aimes pas, dis-le. Ne cache pas ton visage. Hata urambi gorongo uhamili na grossesse. Kalibosh wamego lunge mruma huendeza. Ni wanaume na litowe ze grifu zatu nabiwa na wasiwanu. Ya ukaya ya ujolo la mwanamsha utsona. Hazaye mwanae. E mwanamsha ambaro hawendeza hubaka nzake mziro. Subutuma be mwanamsha ula ukaya wallah. Ye mwana hangu ye mbujo manziha naye. Gamjoheda na udenose. Gamjoheda na udenose. Parce que gazili sao. Wopeu. Usoneka huruma kama njaruma. Gamjo janjani hulole nuhunike maisha. Nufanye tout ce qu'il faut. Ujiongele sinema undunge. Uduwaze kabanu. Mimi bagu mitiruma. Alafu gamjobe mwana meyoro hobi. Shega mjunga wanaume ikao makaseti. Makaliboshi kwa tujoka ya banu. Yo utsona kirtassi harmatsini badi mrwadi ngoni. Woyo hayane hakia. Ngojo jua kutina kirtassi. Ndo polisi washika kimrunda kirtassi. Ngojo jua bazizwa huranda na harmatsini. Wende wadai. Mleto mrwadi ngoni no umatsaha. Mdo jikaza bainde manazana ngozi nzarenga mvu. Heni mwanamme ujolo la mwanamsha utsona nongwa ili kwa tina. Mtaha hutuwaze maliza hati mwanamsha ula. Heni yata hamdu ajara ngimna mwana ula mrekonesi. Yeke mwanamsha hafanya mafiti hahudungu. Subutuma biukaya nga mjoheda na huvumbu. Haukawode mwana hangu. Unale droit. Sharbi wasikini ya batusiro dubar matambu. Iso niso mwana. Rudom sikiniani. Batusiro baki harmatambu. Rudom sikiniani, mwaname we wapeu, halule mwanamshola, hasubuti ndambio, hendo polisi, hende hazamba ukaya, mwana ula wa hangu, shara kone swani mrajina, nide mjua utsonga zinu zijiri, haukasa zirenge mvu. Le manazara nga mvu, le manipulation ya heze famiza hatu zile unufaransa. Wanahanyu watuna za kirtassi, ngwalolo watuna kirtassi, heni wakati wale waziro nga mwambie na mdungwa romahanyu, ba wakati na ujuja ulatize wakati. Husamu hundu eka umhatsimanu gocho kuna udoli wala kafu yabo gocho kahunda tambu ya Rabbi he lukwa madazi nzirenge mdaga sogoda ani sidi wadone makirtassi tambu nuwatsone makirtassi tambu ibano likendahu ya lakifu karanzana raka wana mbebe mzima baga wanaume wanjiwa zaya wanahao watsobu londa wawaona wabaliliwa watiwaone no kutsumona n'importe quoi utili wazukaide mwana hangu sheya mkubali mrajina na mino helaga mjostani hutarma ajali yekati nisanga wode mwana hangu yule demo ya hangu na mimbaba hinsupara naye yo para mrajina yabona mdojo kayo tambu garanzo jitarma tambu mwanamme yejuhinde haraklame mabeula wapeu Mabula mwanadamu wapeu da hende hakamru mshahara ma problemu finalement hatema na mrugu bazizwa kuna wone mwana hangu n'importe quoi wone mwana hangu wala leo hangu nsina drani mone utiliwa zekanga mjishana wanasho hatu banumlo la mwanaume makaliboshi watu ujua ze procedure Chaze famille zengweka gamzifanya na mdo joka gamjosha matambu gamjosha amjoka ye poyo wanasho hangu kwa nauka konta gamjoni rema shagar mabiaoni bagam aniga mlati za wanaume wenzi za sedehu wajuhamu watongo jibabusa kutusikini ya bontsona na jana hwanza na hulola na humita na twaze maliza hangu na tsahamlu yarenge mna mwana uo ili hunda situation kujani fikiria ngamjoka hufikiria réveillez-vous zelongo zinu zizi ngazijo uzia eka sonsi pia hani mrugurambo ya ukaya sonsi pia riruma Kapvatsi mwanamshi ya ukaya mzazahe hakoza mwaname we mzazahe kaja koza na mziye ibaulisa ça va pas gazendo na ingaziri sawa gani hunu wenji kamjamuna rwada na makirtassi wa mlolani mjamlolani mrutso na kamtina nywaidi reconnaissance nje mahurenda
Chaque jour tu as su que ntina reconnaisse ntina uzikubali gojo henda za bahare mwanam menge cinema e mwanam mekana usubutenda jimoto e mwanam mekana usubutenda ya hamba ngarumambia ni bwana ume makalbosh zarongozi nunga jo ubona ze famille nunga jo uzia ye kamji impose ye kakamtuji impose kam na uparo josh da tamre Suisse kam na uparo josh da tamre Suisse Mwenyezi Mungu anarnike hikma na upezo macho na imani rido jua ya ukayasi wangu ikaora huruma sonsi pia mwanamshe huruma je utume mwanamme haruma je atume mwasimili mwana hangu hajua njiaje wati nani wati Mariam mzaza Isa mzima haruma dunia waeche Isa bnu Mariam liyeza la wati na mbaba abongana mabi yao ni watukufu na mresi badisha wanaume wengi walula wangu washo wanondwa cinema na wangu ikao kwa heni wakati wandu washo walo waziro ngwadungwa ngoma hao na wandu washo ikao kwa tina kirtasa madu ngoma hao yeda hata ngiyo namna heri anirumishi hao hale iluamba ukaya suifitsomira Suhela iho ulalenola taurenge ekanga we mziro hunu manga onsi Comores onka ba jahanyibu ekanga we mziro muhimu hunu Faransa chacun pour soi ekanga we mziro ngajo tsamlo ya reconnaisse mwana ole watutambalo iki des autres de helilo ya basa ngabo haya abahana la mungo nambahasha omuhimu tsahemria lole mwana woyi baike jimria tsona maish Baike bledan hamanda na tsomlo le kamlo la bala luabaliye kange mzilonga mjoto mjomba we rimvuriza ya latif yo de message hang au kangi zonziro gizonziro merci beaucoup na sofra sana gizonziro harmotino galambonyi wa dzadzatu ndo mwe Faransa o wanahani kaongo ohama ndasi kwa tina tambeza kirtassi yekawa lolwani wangu watsona kirtassi na mdojwa ukaya na mrenso udhulumifu banga msongwa basuife kanga we mzilo na rimtowe beka kuja mtowa ngujo hanza ya rokonese mna manabo eka rokonese mna manawo yabo kuna uli wala kafu ngojo galere izo nazife baka nombani nafasi gajo mabiani na mrensi ze kuplisi nuzienshi na mrensi ze nolazi nuzienshi Wangungu walola watona ze papier wanshi harmata walola ze papier wali wametwa en souffrance wangungu walola ze kirtassi wali wanendo esclave walola ze se pisse wangwa senya umbua walola ze séjour za ena wangwa senya ani ngwa jionao walola za 5 ans wakwatsura liabwe kakali pasura walola za 10 ans wala deja ngwa okaya ngwa eza rouge wangwa rifanya izo wanzao ngwa izo wanzao waonda wala mawajeni walo harmotino iyo utsona mtsatse gumrengo halomremea ya ukaya antukaga bumana hangu sasi wa ukumbi uviri wede wahaja eza kaubidiri fanyi vanu bumana hangu na litsahe mjomba jaturamu ya jia hulole ekasa hulolanga we mziro limdunge wakati yunga jotsa hamru ya huku ya rekonese mwana uo ekasa rekonese mwana wakati yo mwana wabili ujo mzaya ngojodoli la kafu shike donza uhetitura mubanu bomana ha huja utume kuna uliwata hindu wangu jo hulatiza wakati njamtu ya virusi Kapvatsi Ndola yendo ilo armwa aman mwana mshahangu hubiro barini huja manga kuja hunda mwanadamu ya hutamanan uja hundu mwana mmeutsona mmeutsona yaje yahunika valeur yahulola ishara shangu na mtume devai famia yahutia mbere yahunika na maisha usiliwaze ukaya uladi ya hwanza izo ujo ulaende mwana mmeula dojoka Mwenyezi Mungu kana ukaradhi nawe mwana mshahangu maisha yao kana uparojoka mema na ni wanaume na mdojo ukaya mndugu jojua yende kwa serikalini ili zerongozi nusisi wajaza hapa ye utsona kirtassi ye ujua hashitaki na mreti wana wanua Vivian peda unondo mahao
Yule mano sikwale urakahuja jerongoze faminu. Riwambi ya ukaya. Na mrie mnyezi Mungu. Mrense mwana hanyu areje mruma. Weli wafanye maisha. Bodeja wasawaza ya mnamana. Msise ya bumabe mdungele jindu ni loba wana kaduanza uza wavili yabo. Kuna uli wala kafuke duanza ubakidonaye. Ya latif. Yoro hombi ndaji. Izo nizo msonza mdo mabiani. Majihansar mwetsinu majilda ma arnaqueur. Majilda ma berzuli. Majilda ma crimineli. Ngarjo umabiani. Reka mjibiwa, reka kamja jibiwa na mkusurihe. Haukanga mjoka inu gamjo yangu ani wenjo hona shohangu. Bada gamwambie ze kweli. Gamjo nifanya direct ka fundisa ni Mohamed Jibril. Fundi wangu hanjiani ni nikupe direct. Iyo de message ya hangu. Gamjo mabiani. Narsikino ulanga. Wangu ware mapasi. Warendwa cinema. Warendwa sandeli harumani za nyikumbi. Wangu wapula huenda wadungwa. Ija hata wasambono ya ukaya. Silole ya kana ukumbi hani boheze mali. Kaililo le utsona hamadami. Rifanye maisha. Mnugo de hula harenge utsona. Hede hakazi za ukumbi. Haumdo de hula gurungo utsona. Hede hakazi za mahari ya 4,000 euro. Wende humlola. Emana mshenge mziro. Roha wende za wabagarjaka uhanza. Omumatu kanze mana hatu yake mziro. Ya latifu. Nano wana ume. Walone mbaiza kirtassi za séjour. Wajiranti na rohombi. Walo juma umeto na château en souffrance. Walo juma warenga. Amcho hulola. Warenge na waprofite. Wawalola o. Watu stamili na wanroa ume. Watu stamili na wanroa shahao. Walo wajuma wapinisi. Na mrie mnyezi Mungu. Haukanganyi wenji. Majiansi kaya gamanza mlola uza. Ganyi wenji. Gamlola o justi. Mreme emwa doma mwalungi. Wanashaku wenji walo harumwetsinu. Walunga nonga umahao hata kwa jani kati maharia hao. Na wana washo sudalunga na umahao. Ngabo ikao wa profite rujoka walunga na umahao. Ngabo la nome ikao walo la justi. Pasko na shamba kano. Kuna ujwa ulala nami. Nlo le kango nanzo. Walo la uye semaine 2 semaines. Waishido nao. Ba. Watu wandeza uyala tuif. Na lilie mnyezi Mungu. Baba no mnyezi Mungu gurilo mbuda na sika tujirande compte. Wa alaikum salam. Mnyezi Mungu gurilo mbuda na sika tujirande compte. Hasibabu de Ndola. Gamrudi na beka gabo mafundia. Mwanamme ujolo la mwanamche. Mimi tuilam. Yo ujolo la mwanamche. Harambweke mwanamche hakanza mprofite. Hamdungu même pas 3 mois 4 mois. Kaka jatwe mahari ketsina mana ya yatowe. Giona mana hinga. Hanunga mwansu kama hari unudo ulala nani. Yekade masu ya unga uhunu faransa mrungu to 30 euro mreda hundu masu. Mrungu to 20 euro mreda hundu masu. Mrungu to 40 euro mreda hundu juni ya la masu. Yekado mtseyo. Yabunyo na shwatu mrati jalo lwa ni mrumme. Hadunge mrumme direct. Je suis en direct mzee. Ah, je suis en direct. Va là-bas. Olewa. Nalikeravi. Benga wana washe ikao. Watsuna makirtassi. Walelo nono matsuna makirtassi. Walo wa zero. Wadungwanro umaho bari wala deja wasawa ganye. Wadite na wadayo na mahar. Gebido unere mahara hangu. Ebide na hudunga. Enga mchujukada minawe. Sihu valorize. Sihu tuyamana. Kujakana situation. Sitahanu. Hara konese manawo. Hujango ndungo. Mwenyezi Mungu nanike taufiki na mwisomo yema. Mwenyezi Mungu yarengeze ntsiya hatuba haini zihunga wentsiya Comores. Ngasima responsable. Zerengo yuzo zikansi harumwensi ya Faransa. O winji abasar zambao. O wanashoha tungwa lulwao. Ni wanduwa tsona ma kirtassi hamandao. Yo muhimu wake waziro henu wakati wajorenga grossesse. Wadunga webwana harusi hendezahe. Wakati le fami ngwa jimerdeo ne e grossessila. Zila pia ngwanzao ye mwana ya doli wa menji. Ya dunge mrumahe. Ye mrume wakati la katina valeur. Le bledarillo.
mdua zeke mwana hanyu mwanamsha kableda kajakana halolwa ni mrumme utsona ili waeshi hampe ili waeshi harma maisha ili wafanye joka na maana ili warespire haukaye mwanamme utsona endalola mwanamsha utsona ulangu anzu ya vumwe ya wahia hundemba izamahaba ya wahia enshimbabi ampe hauke mwanamme enda ya lola yo ulona ye mwanamsha ulona baikere sepise uedangale mwanamme ja wamitina aja nawe n'importe quoi enda de simbu hau baleo hija c'est ça wangu waranse walona walolo watsona ili waenshi harma furaha na raha abazi change pea ishia omuhimu lisahemru ya hulo likasa hulo labala uhundu uziro wa halal na rimtoende za ipaso garanza ula kafu wakati labo mrohangu bwana harusi ngudungwa badeje mna bebe hanjia bibi harusi ngukonsivala haja harekonesewa wakati la hundo resepise ifami wa dole ngenari ya lula ya bode klaru mamtsango dole nikado klaru mamtsango bwana harusi habuwe hanywa izo ngazirlaniyo ziziye na ziziye baze mazababi wenji wajuhamuo armazenyi kumbi wakawa hula wajahunu wajuhavumwa hunu kwa tuvumwa wanatuzo ze kaseti wenji na wenji walola wanawashe walo hamada watu na hata situation na mangalia wanaume walolana couple za lolana ikao kazitina kirtassi na mfanye statistiki rangu fara hunu Marseille Paris Lyon ikahu sheke mwanamshi hamira kamna paru jua hunda no wangu waume ngwa tsungo udungwa haswa Marseille van haina wangu walolana watukana kirtassi wallahi na Mwenyezi Mungu bibi harusi yorenga grossesse bwana harusi ngudungwa Shaizopia ya uma bwana harusi kaliboshi sheke mrumshi hudungu huramba ka hudungu banda ya sayamira subutuma biukaya wode mwana hangu gami prendre je Comores shaka mjode na mika wode mwana hangu ya boya mrokolese da joka ula hasara nazife rikarma mahaba ranzani watukufu na ranzani nasikiniane soti piari la wa harma tambu soti piari la wa harma maskini soti piari la wa harma nti ani la wa harma famisi la harma tambu karjaja hunu jere ndani nayi lewo mwana harusi juja jeze fiju ewa ngojona lewo hundungu bahari ngawe mziro bahari nyamidi na tozimali zangu gamoni komedi ukaya gamjwende na ukaya wone mwana hangu nabdela fanya testi dadeni riwone ukaya kamna ufungwa rawele ya deklare mwana izorongo za kaubidi ranzane ribenzane sijeru tubisana haruma ze tambu hizo au kabo nga tubisana haruma tambu Sejam jiansu kera shahanyu mtume maliza hafula waina kemziro bayo zaya yabo ngujodoli ibo mnareali wola kafu si famille garjolo renga dojo kasidela urenga ujahuno olabo ya hulola sidela mtowa waulo mziro sidela tsahemga deklare mwana yabo dojo kennareali wonga tohorma mtsango radera rangezo dahoni bwana harusi nguoni wa sinema hadungwa yarongo ya behinga yorongo wangu jo pule police e ka pule police kataya uke fier wa begami pre gamjode hani banu wahweda rende rafanye texte daden yabo ikatsambe makalima ya wana swangwa toko isoti shiengo shaze tabugizo zinji wanaume wengi walumu obonze walungwa bwana shaho walu waziro c'est pas normal ni famille c'est pas normal mti hensi ate majitso yaja mti hensi ate mabwana harusi wa juse yezitswa mwande wa mshitakini mjitso maudu karikara vira doanzana ulojoke mwanaho halolani mrutsona na mwanamme de usimbuho haini mwanamme yalula mwanamsha utsona owali watine mwanamme de uko usimbuho angali mrumsha mrumsha ngozo kansibala ukejuma ulisiwa ufanyi wangu ukemziro uzaye risahemru ya kubale mwana rido saidi lana hati mwanamme ya bidi ya hundu yode la kaubidu wangu wakai mwanamsha hangu ikahulolani mrutsona hajaha husitiri Mwenyezi Mungu hamjalia ni mnamana ola mwanamme hafanya za ufanya hata hende hata hamru hajaha hanzi haula mnamana zilapie mwanamme ngena mahaba yaho nawe
ili ujua uhunda kirtassi banda nguhanzo au kama namshede ukotwa de hahundu harma waili watsona nge wakati la uresante kemru mangu kajalala kajasiuha juma usimbuha kasim tsana jio na masihu ili alisemba hindonle ili alive nyumba patina hata usaidizi wala kafu haukanyo ili kamtsina eko wakatula usauhundu mwanamshi kana imani ujokawe mrumewi hahwanza gaja kaulala mtsana gaja kaulala jio gaja kaulala masihu juma urema plonge eke mrume hafanya hata usauhundu wa mwanamshi mfikiria ukaya wiharuma wede mrume hangu yalala namro tsinkodo wede ansaidia hata na wasulibano hata na hundemba kirtasino heze malizahe ne supermu yahe leze malizahe ne supermu yahe ikao hapara mru yajia hunda solisyo wewe utrende uvuke rangu kana imani usikine mwana mmeola da wangu watoliana zenia wa ushinda wa wasuli wa reisuise ekabo utsona ntsona rilolana ranzana rambiliana kweli wallahi mnyezi ngodubuwe maridhiki zo utsanganya haraka mwanamsho hanga njia imani uelewe urambue ya ukaye ya wanza harumatambu udi abidi umashile maudika ungojoka harumaraha ye famiyaho watu hufikiria beujweke ya hufikira de mrume ya jahulola s'il vous plaît mwanamsho hangu wanasho hangu ikanga mlolwao ni wanaume ikao kamtina les couples zitsona kirtassi zitsona situation na mwanzane mtukuzo ndo umahanyu wakati kao wajisakrifie ya umnikani maisha wohunda mfikirie bahe ya hundre yekaha hundu maudu ngojojo mwambe kakutujiriwa bakatu ufanyandu wajibiwa bakatu hambrasendu wajibiwa bakatu unika wanamo dusu wajibiwa bakatu ukomiandu wajibiwa wakati ule ujomba boshe suwa ilirivuku ngawena ngamina shabosheri badia basa mtushila na jibiwa boshe badia basa kutushila wa wasilomba bahano boshe badia basa mtushila na jacule narelewane bo deja ulona nlona haini mruende alole bavuni s'arrive wakati la sava sha bumana mshe wemgumaho ya tuhunga maisha wasawa hunda sibabunda ye utitsomo na ukai kutushida kutuna mbrasendo kutuni komeyando kutuni karesendo kutuni tsonzando no izo ziliwaze mfikirie kawede mruma hangu ya mtukuza ya nanza ya nanziza ya nisikinia ya nivenza katsina hapu haze mvu katushida fanya madomado he hazi stahamili mwana mshate mrumaho ya munga maisha mhadisi boshe wala rangu hale njaka ukinaya shaska wana ya ukaeni fanye na wakutina maisha abasa usa uhundu narelewane s'arrive mais pas que dégage ninga manjonjondo libalakafu minchutsakari jo unidunge nibakida minabana habade mwana wabili urakonesendo bari usa uhundu ya latif watukufu wa jamalifu gami banura nguhali kamjanambia kafundi jibril hanja ukajanjia shaga mjozie direct nimwambia ukaya nifamiza hata na mkane mahaba ni wanaume ajololo wanahani dojwa ke mwanaho hakahunu katsina kirtassi gajekana kirtassi kajalolo ni mrutsona mkubali yo kajalolo ni mrulona shamkubali mrume utsona yeke mwana hanyu halola ni mrume utsona mumkubali mtsitsolunge mrume ula bari mwana hanyu asahundu sejour wopeo mtsodunge mrume ula bari mwana hanyu asahundu ipande bari gamanza ula kafu na mdejwa ya ukaya wa udhulma suwanaume ilifanywa na shohatu na udhulma nywanasho ilifanywa wanaume na mdojwa kama Mwenyezi Mungu katira dinani
Mwenyezi Mungu katira dinani yode mana Mwenyezi Mungu ya collectionne wa Comores walo harumwetino haukaramba sima Islam vanu walo makafir wa ubaiki wa ndembi Mwenyezi Mungu yo ujamba wanu deja ngwa jokonda mungu wa jahannama shasi sisaramba sima Islam ya bwenu wakati jorenda na nai gantujodo par sa piniso hondoniani nana akhira ya boga mrongozo ze famille ikanga mshangiro wananya ukanga ni wenji gamjon de teste mais je m'en fous yazaye mwanamme dia tuzaye mwanamshe yazaye mwanamshe kajahunga danzi zero ke yazaye mwanamme hahungu danzi chashi sha danzi tambuza uziro mezishenda ya wakoza me hamwezwa sita mezi mfukara yojwa mkinishia sarive nalikuwa nada mwahanzana niwazaza hatu majihanso malahoni ya ukaiga mkao fitna wanaha ni mabledar walolo wanao me mabledar hamadasi mtsongo hansuka ino wakati wanaha ni wajurenga grosses yedu wakati mdunga wa mahao mabena ondezao baba ketina tamana bo muhimu mjombange yabo ngujo deklare ngujo reconnaisse mna mwana hatu wodo upe uzuru malahoni na nyimdo joka ya kebwa na harusi ngwanzo hili mwamete anesheki ngujojua ya menye mwana hanyo maesha ya mwana hanyo kikakata hindu ya boga mwambenyu wanawashika mzifanya mrestafir nyuanduika uga mjua kanza mzifanye mrestafir mtizifanye wakubale bledari wa imuhenti wende atanga wa mzuro rekonese kadi mwana hauka winchu wa wanashe nyinyi mnidunga au la prepare hanyo nyika maanza nyabede mwana hangu Kapvatsi mwana msha parojiza ya parojimita Kapvatsi parojimita abo mtudamba de mwana hangu mwanamme wabidu mzili mwana tijomone de mrume yakawapeu yakauhuwa yakauderange armavia umzilie mwana n'importe quoi giona mana hindu yajanike mwana malezimai na hizo yakawone sa shida ngodi ya merit shamrume yahu unaenda njema yakasaji watu mdunga bari usanga we mzirongo tukahunga situation godunga mdumao wopeo tampaka de yabuga msamaha watukufu ikaitso katsinjana yotsamba kalimabi mdojoka ya c'est parce que je vais chaka ile ndo hamba zichange bazalongo ngizo nziro gasongo uzidi mwanama ikao ya lola mrumshe ikao kajaka ni mwaname katsina ye mwanamshe ya sayao dene fami imwanamshe da manipilo ya ukaya bandanga we mziro to we mruma na bano uziro ye mwanamme waye de atoaze malizahe bale mrumshahe hamira yenda yatsahamundu ya nzihaula mwana ile mwanamshe ya hundrenzia za kirtassi bale satoze mali ye mwanasa hedi hatsa deklarewa wasiabo wa mdungu mbenda zao wopeu na mkira dhiba wopeu izo katsuhambe kanga mambo wenji welewe kazo kazirendwa ni wanashwa kumdojo kwa yabuga mjimeto en danger ike mwana mengwanzo gujojo ajisakrifie au sakrifie ikanga mzijua au hao mafundi watu wale hulungwa zijua hao bebe atungwa zijua kwa tuzamba ninga njo zamba ejo kaujiri na zijiri parce que Kapvatsi mduni unishangazo it's aussi de réalité au Mwenyezi Mungu de mwanzamvu waeche na zichange ni wanashwa tu ikawa mzifanya na mrestafir mtsahe wa romanyu swama ni wangu ikawa gamjo kwanza mjemlula maudu na mweshele mtizifanye ye video inu na iketare mtizifanye na mrie Mwenyezi Mungu yojuambi ula ni mzazahe kazifanye mabeboma mtsina kaulala kaburi zima damina we gamjo kolala wa miche ngawona le dhambi lao gamina le dhambi lao wakati kawo mzaze ujuambie mwanahe ya ukabu mwana hangu yekaho tsotowe mruma wendezahe bangawe mziro ili mtowendezahe riprofitela kafu wallahi na Mwenyezi Mungu yekamzaza wamba kajahuva radhi hasibabu dezo ngozo baba kuna uzifanya wallahi radhi yoke na hukweze gamsubutinu hamye radhi yoke na hukweze yekamza zambe ukabumana ha towe mrumaho baada gawe mziro rijo profite yela kafu adoni kabayo wamba boma mtuto we mrumangu yekamza zambe kakuja mtonja huba radhi wallahi Kapvatsi radhi yabo kena ukahulele hata marongo mtukufu wana shahadu narji imani s'il vous plaît wajaza hatu na mdojoka ya mtabi haikoza sa uzazi mdo sikino na ume wanaume walolo walonaze papie kwa tiampe
walona za kirtassi wala wahula walola watsona za kirtassi ngwansho har matambo ede lino jusqu'à quand ni mwanamshe ujolo lwa ni utsona nabi alhamdulillah dangabo walona watsunona hembo wayutsona waide ujoka unlisa yanuse nokanga mimzilo ngujo jidobri rundo solution masha Allah yede heli abidi fonksioni watukufu narishile ujoka wenda nardo joya ukaya haini mru genale kabulila mbula tsele aparisa majitso heni ujone video ya hang na ipartage neni andunga na partage o winjo ho wazaza kwa lo Faransa wakanero honku wazie le bunguo la Ndola wala uhamaze Ndola parce que wazaza wajihati na fitna ya umenya zendola Ndola mbuka njia eka kuna ushinda watsaha solution jivure davuni eka kuna hunda makalima utsaha arrangement jivure davuni shauti jonsu kaya no gamdo na beba vraiment et moi na mele kala utabisha mrumshahi kala wa mtrompe wallah même si son mari lui trompe et moi namshe kaja paroziona wabalale fitna bomzazi hawo mwanamma dojo kaga responsable gamzo ya watukufu mwaja ilie ze famizinu ne faminu wa ile ya ukaya tsinjima ye mwana hanyu uo ya bongi haruma problem haukeke mwana me hadeside ujo shida ya kliye ye mrume uo haruma tambu ya rekonese mwana uo hahanza remercier wa rekoneso wana wakubali wana wanu do ukaya rike ampe ni wana washika do madolo na ngoma hanyu mtizingamanye o wa mtukuzaoni ne mrume ya hutukuza hata mpaka deyabo ngamtsao sama ekaitsoka tsinjianai ekaitsoka tsongwa kalimabi c'est pas mon objectif je m'hangu nambe ruwekao zijiro nai zilo harma hasara wanaume wengi walo harma tambo harma tsino wenda walona kirtassi wametwane shek wa sufuri hata wambale unga mlolo utsona kirtassi balan la kawengu josikina badangi hamadami sha mrula wahula mramba ngutawo mru hajasi mamoni mramba ngula wahula ala matambo ajana jasha matambo Mwenyezi Mungu ajalie zike zendola zinu ziheshimu zikarma heri na raha insha Allah mruna tsona ya ukaya imwanamme wei katsina halole mwanangu gemziro na mumto mwanangu ya johunra ya jadoliwa izo ngombi na dojoka ya za mwanamme ya za mwanamshi wazaza hangu gamtsao sama ekaitso katsorongwa nayi shana mkila virudo hamba ezongwe kao zijirio bala anlaka wajoka uparo josifanya ukanga bwana shohat wajoka uparo jolo na ratuna makirtas wadojo ya ukaya wayahulo la ratuna makirtas widi ya mwanza ya hutukuza widi ya mwanziza ya hutukuza le ukanga wa mziro tutswamba ngomtoba deja busahuvuko iyo tsinjema tampaka deyabo je suis tellement désolé gamtsa samaha ekaitsoka tsinjianai winjo hanu kamjajibiwa shanga mwambio ngammeto na ngardi wana shohang nikao kamtina zekirtas nam accepte zenje maikao duma redo no anrao maikao kwa tina zekirtas wa mlolani shamsi jensi ukaya ngamtso mwenja armanika hini kemziro ni mtoe ndeza wotsi ubinadamu Woti ubinadamu tampaka dayabo boum je suis désolé et kaitsoka tsijianai yesu l'objectif ya hangu shamichiram ganjo hamba ezjom tukiani nezjom jiviani nezjom kosizan zero zahanyu nezi change haukarizo ya kasi karanzara mbilwa zembiza hatu ganjo zamba avec le respect nezi change hauka wenji na wenji walo harmwetsinu walolo ni wandu ikao kwa sina makirtasi kupli tuna makirtasi shawajansu kayo muhimu tsoka mziro ni towe mwana mendeza bagarjo hunga mdare kone semana subhanallah ya latif atampaka de yabo bon longue vie à vous inshallah.